svaki grad vredi onoliko koliko ima prijatelja. Potpisivanje sporazuma o saradnji ili saradnja sa prijateljskim gradovima nisu samo protokolarne prirode da posećujemo jedne druge, nego da razmenjujemo iskustva. Sigurno da je to nešto što nema cenu i što će omogućiti svakom gradonačelniku da savladava neke prepreke mnogo lakše nego kada nemaju bratske i prijateljske gradove. Pored saradnje u oblasti kulture, sporta, svakako privrede koja nam je jedan od prioriteta i to će biti sigurno naš sledeći korak da privredne komore povežemo i naše privrednike sa svim gradovima prijateljskim i bratskim i da i tu pokušamo da uspostavimo saradnju. Veoma je bitna saradnja javnih uprave. Svakako da ćemo nastaviti da negujemo prijateljstva sa svim gradovima i da u budućnosti gledamo da grad Sombor dobije još nekog novog prijatelja, a nadamo se da će i grad Trebinje u narednom periodu biti bratski grad našeg grada Sombora.